Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kawasan Kintai Catholic Shillong Archdiocese ke Zone 6 hai khasal tuk leber arah jar pun rio lalu melangi Kintai bat ikilong kemi ki bahap hapuk ke Zone 1 hai kelempung ba ke belalong Hanong Po Parish Rubhoi District. Yang di Kelempung ba ke Arsngi lepin her lama da spiritual director jong kesenjuk Father Sidish Marak belalong kemukangsan ringkat kajing sakilang ke MDC jong Hanong Po constituency ke Kongrona Khemdet nominated MDC ba Matthew Makodo parish priest jong Hanong Po Parish Father Peter Imli ke president jong kesenjuk ke Kong Ibrosta Suchiang ba ke Kintai ki belawan banyashim benta nagin rutli ki parish. Semua yang boleh dan setiap bagi agak luar ni bakal Wednesday hari ni. Kini ke Saint Kintai Zone 6 kepala pelong yang kini ke program kepalong lumpung bakatway bat hagajo kapor ke jingrake ke jongpi ya ke International Women's Day bat abang apet yang kini ke team hilong kemulo bat ke jingsha jok pertai keba ifada marak ila keran ila ai jemut tengjongi kapun mau yang aku Kristen kapun mau yang hilang baro bahawa Jisu haswa bau kiru syabnen ubo yang away kapang berkata kalong berkum ki Kristen nginlong kinong yaram ban priang yang aktir ke jong glai syakeleng ke perkai habang perkhat bat pusan bah yang ada ke kitin ke bau Jisu ukran hala ke jong keseran ke jong u ban yalap yang aktir ke jong glai ban yalap yang ke gospel ke penken mau yang ke jinglong ke jingil jonga bat jong hi bat kata kalau bangin im ke jingim ke babha ke nuksa ke bangi pergi sekiwai pat dai hanta bangi suto bangi rong kamlo ngilong ke jingsyai sekiwai pat kumnong ini alap ya ke gospel ke jong press lada ke jinglong ke jingim jongi kalong ke bumyade bat ke gospel kumnong ini alap ya ke gospel ladangi dalabe kiplong kijing syai sekiwai pat namar kita akan digapor na super life play ya ke zone 6 ke belabok ini ke tim dan penken mau yang ini bangi ngilong kemlo bat kijing syai jong ke perthai hapring jong ke perthai ke bat ke perthai kabadap dak kijing persyoy di babon kung Kristen kung kilong kami ken mau bangidon kabenta kabakraw banlong kamulo bat kajing syai jong kaperthai da kabagin yat da kajing stan day naman kata ladagi pet nakaktir ke jong ublay kasiti syaki eksas kalanong kabasan kadukhat kabakhatsan kaong kibibha kulukiyan kumki basta ong kumki bamsta namar kata kani kapor kabo yang ini yang komperkan bakumki long kimi inlong sisa kita kamlo bak kajing syai jong keperthai te kani kapor nganong krem kumtin nga ay kulengro kerbang kani kapor ya di presiden di secretary nganong jer kateng pi wei bat kinong yalam nanget bagi bawan nami delegates baro ki bayadan apo jong tane ka law
kapo jok kene kamadang baro ibawan mentarasi kila dei kita ki nongyalang dan ki lidar naman lagi jong ki parish ki baki bikman kene kapo na shim kene kapo kala ban ai kuble pang ki president ki secretary ki nong ki kam jong ki bat ki nongyalang bakter ki bawan dan bikman na ki ki parish ki jongi hak ni kapor manam cer penting di Paris di Latin mo ki kita di di Paris di Joni ngai ku play kerpang ya paro ki parlok long ni ki delegates ki pala boy mentaka step kat ki bandang boy kam shibet kat ki bandang boy shibet jane ro mat ki ban wan lan meshi tenda ba ni la sha kasi ya semua shikate e ya na ba de ba kan ka tim kapala pemang ini kani ka jingit penduk lang kabalong kilong kamlu bat ka jingshai jong ka pateng ka International Women's Day ilarake ka jingshisha tahap ka pratare jong ne ugnai mas kababot jong kane ka siublei dalater namar makahap ka siublei ki bomun kidon ibarake ka si sajan ka nyautere kidon ro ibarake haka kendai tadi. Kalau ayo kan yasim tentang kato tadi di program kiba tenau burong lade ban tenau yang kasih ke bakau joni di long kuni. Bat kacim jom kami ka International Women's Day na kanta unusnem na tenau bakade give to gain. Kabala dami temuan duri ka bat kami kacim kaban ngin kabadan lani kabanginya lang dengan berkaneka program kanom daya PRD nasil kaya hak haju ngayo kan yasim benda nilai tay kabayade bat kaneka tim kaba ka protein tulog ka ai lani kapenuan ro dakata kaba on give to gain kabalada ni ai ya kata kala kakabu ya kilong kumi kijongi ke kaba bahatam lada de haka jinna ka jinsa nangis kemba ladangin kaiden kiyak haki snem di balalik no ladangin om kapsan snem lana aku snem haki snem di balalik no nakarai kilong kuni kijongi kimpat gede bepi ki balanang lasta dendai nomor mendapat ngai kani kacini tentuk lang kajongi ka ikenap ka isnan ka ibu ka ipin ki babon dan ini kinong yalam jongi hamtam dele kinong yalam di rahmat kila day kita ki baba long well qualified kum kilong kumi ba aba kilong qualified kila banyalam yang ni hakar pom ka badai hakar pom ka bai itna hakar pom ka balong systematic nama ka jinsna ka jinsam kham ka badon dengan scam ba ka jin ailat yang ni kilong kumi ka jin yo lat ka jongi ban shim danda hakum kine ki senjok hakum kine ki jinnya kenduk lang ka kaplilak lidenti yang ni bangin yo ban yak liu jimut bangin yo ban beni ya kasam katalen kapatalong kini gadon na temau bahagi por di balanai na renta joni di longkumi banyan hakmat badam kren hakmat joni paita haumau pes ni yu ngim te ki baslo tende kapor katala kacok katala lemba kajinang kajinsna kabamani don lemba qualification kabaki kini ikpa di jongi ki ayani nakane kadaw ni don ni kane kajinun ni don ni kane kajisam kabanila banlong kinong yalang tiam kabamani ni don kabangin saya taya kakakaran ni don ki session mo nadok makakasiya do rashay but ki research percent kin sabatay kin saya lam yani kin patay kamnya hagabaya day bakani katiem kaba om kilong kamlu bat kajinshay jang patay nasuya hap shikap day give to gain naslo uban temuan ya ka ban baku kilong kumi ladani ai ke ke babahatam ya ki kun ki jongi nadu na yen yasem yen ai ke babahatam ya ka yen kasem ko jongi baro ko we ya ka shno ka tau ko mamani ni don ha ka ilang ka salam bat kamdam ka balam yen yo bat ka result ka bami na ka jin ai ka jongi ke babahatam nangis scam bakal result dan long kababhang na padeng di babhatam kaban mentoy bat kaban mentoy kam ha ka imlang kasalang ka jomi
kamdam lele hapo kabalang kabamani yudan. Dengan iskem ba mangapat mabiki pung kilong kami to ay bangin long kata kamlu ong kamlu kabalabla we ba kamlu kabalabla da ay pat ng bang syuya ka. Dengan iskem ba mangin we pa we kita yudan nang ni kamde kapasok na banda ka jompi ngayi Piyami na lagi jami bisam ngayon dan ya kublay shwa ban slan program ban ong pakinom ya lekai show kebiasaan ya po parish ban sa shibet ban di la jom ke yen kasam kamde ka ba so kami melakukan kiayom jom kamaria semua ini melakukan kiayom jom kamaria bentar semua kiayom jom long kami nanti kita paris jom kami engkau kami akhirnya orang jom si berdoa akhirnya kita di pawai ini kita tu di pawai ini kita ini kalau ini itu baik akhir pawai mana kaji jangan tu jauh di long kami jauh kini di Kasur 6 di juni akhirnya terparis juni mereka tu berdoa lagi dan senang lagi mereka percaya di jumlah tu berkat lagi bahkan lah sesuatu yang akhir kejadian bagi kecil kaya beliau kini biasa berkumpul kini yang lapor lalu bersaudara empat lalu di mana jauh komiti jogi baru kemana jauh kini ke nasul bayi juni lawan kami dari juni dari terang lawan kami tunggu ayo berkembang ketiak yang juni yang juni bagi kita keluar ke juni senang lagi mai buat di keruk lalu yang MDC juni berkumpul MDC yang di macam waktu macam kami bawa berkumpul yang pada sedis baru kami dalam jauh kami kemudian jauh iseng kentai jauh kami Kasur 6 tiba mai hari tunjangan kat mereka dapat kam jauh Kasur ai di bawah kajian pulang ini dari semua mulai dari semua dari semua yang sudah bagi dia baru aku berdoa yang dia tahu kalau kita dalam kerkul gitu pada hal di sendiri bagaimana itu mah di asisten ibadah ini baru kau Chris utrai ini nilai dia yang dia sah ini ya bentar yang semua boleh semua nak bentar yang tikam cumi nalu presiden Mahaprista but Sekretari Jumi Bat Iwe Kinong Hitam Moro Jongga Senjuki Kentei Jongga Sun 6 Jongi Semua yang Bleru Naga Benta Kanega Paris Jongi Jong Rompo I Father Paris Chris Baru Namne Bahai Musim Yang Kiara Kapa Kitang Kentren Naga Benta Kanega Sni Krau Jongi Kumti Lokni dan semua yang boleh nak bentar syakor pengelola macam le hukum chief guest batwe dignitary ba syakor parwan penyaseran yaki yang kantam long tebi hari asni kau ki kunta ai boleh long tebi baru jom kaneka sun 6 jomi ba women's day tumbawa mene nebaraki ada pratarik atau naik yang simlah yo batullah ya kata ada jaga seni nilasta bahasa untuk lesai tentu yang di baro bagi kita balang id ya kain kesen dibaik ya kajat beriu dibaik ya kari jomi bau dan kerku yaki dan duai dan kriston hati yang baro jong kayu lang salam kamtam lepo kabalang jongi ban benar kumbat labu ya hakim ilong kamlu jongka perte kajung syai jongka perte hari lapor mutai ni guna kata kebang tebe jung syai ya kayu gasen jongi ya kayu lang salam jongi ya kari jongi kamtam po kabalang Tegane katil balabu daga archdiocese Aulus nem kanya tumisan kanya ra malaki jaga malaki dom maki kantam de ilong kumi jong kanya sun 6 jongi unta nya duai ku ku yaki ha bisni dan terasni rasa basni
baru beli bos berbahal, naik musim lagi, lalu tiaki, agak jenis menjar, jem kendu berdijai, hanya setelah berkai, bapinya Israel, punya yang scam, agak jenis, bak jenis yang beli malalasi sasisi, beli tertutup dari kita sebut. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.